جرونهیا کردستان جه روجاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 16 گولان 2026 روجان روجا شمیه ام جوره بلتانا دانی ساعت 7 پیشکش بکن پشتی بیناو بری بله جاری کنن دما خوش ببینرین هجا حکومت دمکیا شامی جبو دست کردان لواز بکم گلک فن افوتان دکه نهاج بو پارێزگا حسکم تنه 4 کرسی جبو کردان دیار کرنه کو بچم پارلمانتوی مجلسا گلیا سوریه لگور رژیا کردان حریکم دوی 40 کرسی جبو کردان هاتبان دیار کرن لسرویه که هف سروک او سکرترین پارتین کردین لروش آوام جمره گوتن او بتا آوائی وی رژیا قبول ناکن و اف پلانین حکمت جی وکه پارچه کرنا ناوا پارتین کردی بناف کرن ام 20 صدينا يعني تشل مقعد جمره درت كفي کاروبار گودبه و ناوه هلبجارتنا لیتی کرن نه هلبجارتن جرکه هلوستی کرده همو بهفره یک هلوست به اوجینا قبول کرنا و هجماری به مجار شام هولددا کردان د مجلسا گلا سوریه ده بی باندور بکه اف هلوستا حکومت دمکی لناوا پارتین کردین لروجاوا بو جهه برتکی دنیای ده عرف و عادات و هلبجارتنا ده او نه هلبجارتن سروکی پارتیا کسک دموقراتیک لقمان احمی پلانین شامی وکت تاین کرنه بناب دکه کاروبار گودبه و ناوه هلبجارتنا لیتی کرن نه هلبجارتن اف مثلا تعیین اف ناوله هاتیه کرن د پارلمانتویا سوریه ده 210 کرسی هنه پارتیان دیار کرن کو گله کرد پیک هاته کی رسن آ سوریه و رژیا ویش صدی 20 نفوسا ولایت پیکتینا تعیینن بویرن گهانه دهندر انجمانا گل یا سوریه نای قبول کرن جبر مافی گل کرد خو جبر گو اوایاجی به قبول کرن چارودن چه بریارین در کمن چه قانون دنی در کمن و ویا وکبن لگوری رژیا سوری جوان هریکم 40 کرسی جبو نونرین کردان دوی بین جدا کرن حال حاضر جبو کردان 4 کرسی هاتنه دست نشان کرن افسروکا پیده پروین یوسف جی افکریارین حکومت دمکی وکه هولدانین پارچکنا ناوا پارتین کردی بناف کره اف بسری خو پارچه کرنا ام بیجن تفگرا کردیه لیبل مجارن کو ام بیجن دابش کرنا دو پیاده دو انکس تشتکی بلو نینج راستیا خو پارتیان دیار کرن کو لدجی وی بریارا شامه دوی هلوستکیه گرتیا پارتین کردی هوا هذا محافظ ما جير داو خياكرن انه دبي تدنجيما بجهني حكومتا دمكين انه افتشت تشينابي هاگر اف جی بی قبول کردن براستی نرینه مده تیواتیا گو ایدی ما چاوی خواگرد ج بیم پیکرنا ما فی گلی کرد و افتشت ایامل سرخوا قبول نکرد بری بیندرین هجا نهاجی لقامش تو چالکی که مالباتین دیلگرتیان هیا امام دیسا باوه که زندیم بری خواب دنور او امی جاره کدن پیامین مالباتین دیلگرتیان بینین لسر اکرانان جبو ویکین چگانا ما جوانا جمعه بمرا آمده جوانا دمات خوش بم لکودری اف چالکی کنها پیکتین او پیامین سرکین کو حتی نها لبر درکتی چنه پیامین کو مالبات دخوازن بگینن آلین پیوندیدار چیه؟ بله سلاف سردار از لناورا باجار قامشلو لجم نتوين يكبويم مالبات ديلگرتياني رو جاره کدن در کتن خو پیشاندانه و دخوازا سربست بردانا زاروکن خوین ديلگرتي کو د گرتيگهن حکومت دمکی یا شامیدن سردار بریا کوز بچم جمعان از خواز منک آگاهی بکشی درباری گرتيان ده به تماشاوان را پرو بکمنها لگوری الهف کرنا بسونه چله دناورا حزن سوریا ديمقراطي قصده و حکومت دمکیا شامیده هر وکی لگوری امبیجن داخویانیا فرمانداری گشی هزین سوریا دموکراتی قصده کو گوتبو حکومت دمکیا شامی گوتیه تنه 1007 دیلگرتین قصده دناوا گرتیگهن مدنه و دمکه دمیوان بردن لبلج هفکرنا بیستونه چلا و حتی روجایرو 1095 دیلگرتی گرتیگهن حکومت دمکیا شامی هاتنه بردن هن جوان گروپ
گروپ هن جوان تک تک هاتن بردان هن جوان جد ناوان ده شروان یا پیجی هنه ایدی بگشتی هجمار وان هجمار کو فرماندار قصده اعلان کربو مزنتره هر وکی هری داویجی مروف کربیجه رایدار حکومت دمکیا شامی راگهاند بو کد ده هفته پیش ده سیصد دیلگرتین دن این قصده ده نوا گرتیگه وان ده و اوجی ورن بردان افته واته یا کو هجمار ج 1007 حبی بلنتر لگوری فرماندار قصده بخوا اعلان کربو که کوم گوت حالی حاضر 1095 دیلگرتی جنوا گرتیگه نوی درکتن و هینجی چارنوسا بالصدان دیلگرتیان جی دنوا گرتیه وینده گرتیگه نوی ده ندیار سردار ایجا افدی منی کو تنها پیش مدبینه افدی منی روزانه ل بازار قامش و ل بازار دیتر روزاوای کردستان تیدیتن مالبات درد کوین و ناراضیبون خو نشان دادن دبیجن هگر کو هند بیجن ام انتگربونه ام انتگراسیونک لسروی عرض پیکتی هفدیتن پیکتن چما حتی روزایرو او دیلگرتی جنوا گرتیگین حکومت دمکیا شامی در نکتن مروف کارویجی بیجا هری داویجی لسرناوی قصدیجو به ریا فرماندار گشی هزن سوریا دموکراتی قصد کو بوان بخوجی گوت بو مساله دیلگرتیان ملف دیلگرتیان طایبت وک کاغذ ک زخته لسر مته بکار انین لسر مساله بی انتگراسیون جبوجی روزانه مالباتن دیلگرتیان لقادانو داخواز سر بس بردان ازاروکن خودکن جناب گرتیگین حکومت دمکی یا شامی از هناك نارين لفر بقرم كازي ورنفر مرحبا اشتر سرچاواله لو كتجي قرتي لو كمشي اسير بو في دفعتها لي دركت الحمد لله يا ربي بخير وسلامت هات وعقبال جمها بالي قشاب ربي شعبي وروني لو كتا دركتيجي وتيرو دركتي مشي اري والله جبوها بالي يا دركت جبر قش زارو كمان ان شاء الله بخير وسلامت قش دركبني يا رب الله ونشد بيج عم بيجن بس انا اسيري خد خوزنا والله كذبه ما شوتي صار خورتي مثلا قرتي هفالي ما هاتي قرتنا يعني بويا تشارم ها زنداني دا عسى شهيده بس دركت زنداني دايا براي من وحيد بو ويقربونا زنداني ويعذبون دن ما قي ابن الظلمه هون جعفرين لا ام الشيخ مقصود هنا ام تابع الشيخ مقصود هنا ام تشتغي ناخذ بيجن بس ام بيجنا احمد شرع اسيري ما بردن كتكت ما بردن كما ولو بمظلمه دكن ام كردن حقوقي ما هي باشا ان شاء الله دنجي وبقى جهي بي ونديدار بريز كوري ونهاد بردان آلان نهاد بردان نه هنا افچار مهوی گرتیه داخوازا وچی پیاما وچی داخوازمش حکومتا شامی کو بندن اندماج پیک بینن و اف شروانین آزادی بین بردان جبرکو حتی نها جبندن اندماج گرک بو اسیر بین بردان هر جاره سوزان ددن وان سوزان پیک ناینن حتی وکی ایرو جی نهاتنا بردان داخوازما گو به آوای کی لزگین اف اسیر بین بردان ان شاء الله ورن بردان تشد خوازته شد بیجی آلان دخوازی آلان چی تیه آپیتا ده ان شاء الله آپیتا وری بردان ان شاء الله بله سردار يعني وككم جو ديما يكون هات الورد بينا روجانا مالبات ديال قرتيان درت كيفن خو بيشان داني لي راسي از خوازم تشتكي بيجم كهفكاري من مصطفى هنا كي ديما بدو خوياني كرن جبلي فان مالبات در دور من تو كسيدن الفيدرينا بين سردار راسي جي اف كسين كو ايرو دغرتيجين حكومتها دمكيا شامدنا اف شربانين كو جبو فيغالي جبوكو تاني بكار بن راحت جيان بكن خوا كشيرين بكن لقل زاروكن خبن وانجاني خوجي بو ما تفان فداكر لي مخابن دندما كو مشي ديال قرتيان تينا اورغانيزا كرن وتينا لدار قسن وككون ها تشاوا از لفيدري متاني تشار بينج مالباتي اسير على دردور منن تو كسيدن لفيدري توني جبو ويجي راسي جي مالباتي ديال قرتيان جي اذا خوازكن كو قلي باجاري قامش لو قلي باجاري ديتر يعني هر مشكي كل باجاري ديتر تين دار قسن كو هركس تبليفان مشان مبا هركس دا خوازا فان ديال قرتيان بك اف ديال قرتيان كو جبو ما ايرو كتنا برا چار دیواران دود دست حکومت دمکیا شامی و هنجی دست عشیرن عرب آدن نها حالی حاضر لبیدر لبرنتوین یک بوی افخو پیشاندان هاتی لدار خستن و تیدا داخواز دکن کوزارو کنوان دزوترین دم دورن بردان سردار و لگوری آگاهی دنوا دست مدکو تیگو تن دنوا هفتیا پیشیا مده دی دفعک دن دبکو دفع داویبه جنوا گرتگین حکومت دمکیا شامی کو هجمارا و در دور سیست کسیبه و جنوا گرتگه بله جوانات جمعان چگانه مج قامش طول پیشیا آواهی نتوین یک بوی کل کلک مالباتین دیلگرتیان بو آگاهی دا و پیام خواجی دا
جوانا منی وسا گوتمان لی پشتی کوتا گوت هما گوتم بلاش بوتا بم او گوتم بلا وسا بمینجیم بتایبەتی وەختێکە کو ئەف ماڵبەتی دیلگرتیان ڕۆژانە چالاکیتێن لە چالاکیان پێکتێنەندە خۆ دەرکەتنا لە ji bo wan jî weke erkekê serekê hemû her kurdekî ne tenê kurdek hemû pêkhatên li herêmê ku bikarbin bi yek destê daxwaza wan bi dengekê bilendtir bikin careke din ji bo van agahiyan û te peyama malbatên dilgirtiyan ragan gelek gelek spas ciwana her hebî. Berê bînerên hêja ev li bajarê Qam mişto bu o weke rojên derbazbûyê jî manî bû ziman di çarçoveya malbatên dilgirtiyan de rojane yek be du be sed û hezar be malbatên dilgirtiyan kom bibin di bültenamaya saet heftan de yek ji cihê xwe sereke wê hebe û peyamên wan jî em ê hewl bidin ku bi bînerên hêjara par ve bikin ji ber ku ev kesên dilgirtî kîne em pir baş dizanin ku ji bo parastina xaka vî welatê ket û têkoşîneke bi çi awayî dane meşandin her em ê bi ket û têkoşîna hevrên wan dewam bikin ku herî dawiyê navenda ragandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê şehadeta 5 şervanên xwe ragihand Qesedê diyar kir ku heta keliyên dawî ji bo welateke azad û jiyaneke biromet van şervanan têkoşîn kirine. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê derbarê şehadeta 5 şervanan de daxuyaniyeke nivîskî weşand. Qesedê got hevreyên min Nîhad û Ehmed dema mîsyona xwe ya leşkerî bi dildarî dikirin şehîd bûn. Hevreyên me Mihemed jî di pevçûnên leşkerî li bajarê min biç sala 2024 şehîd bû. Her wiha hevreyên me Xelîl û Elî di bersivdayîna êrişên dijminane yên komên Şamê yên li ser herêmê de şehîd bûn. Van şehîdan di tekoşîna xwe ya şoreşgerî de wateya herî bilind yên lehengî û fedekariyê nîşandan. Bi cesaret û biryardayiyekî bêdawî erkên xwe yên bilind li eniyên pêş de pêk anîn. Bi cesaret û bêwestan xak û rûmeta xwe parastin. Lehengiya wan dê ji bo me meşeleya şopandina riya wan bimîne. Bîranînên wan dê di dil û wijdanê gelê me de zindî bimîne. Qesedê sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û soza şopandina riya wan da. Gor daxuyaniyê nasnameyên her 5 şehîdan wiha ne. Nîhad Elî bi nasnav Nîhad li girê spî ji dayîk bûye di 21 çileya 2026 li Kobanê şehîd bû. Ehmed Zarûr bi nasnav Zarûr Heleb li Helebê ji dayîk bûye 11 gulana 2026 li Hesekê şehîd bû. Mihemed El Abûd bi nasnav Hemûd li Minbic ji dayîk bûye 7 kanûna 2024 li Minbic şehîd bû. Xelîl Mihemed bi nasnav Xelîl li Efrîn ji dayîk bû 17 çileya 2026 li Dêr Hafirê şehîd bû. Elî El Ubeyd bi nasnav Ebu Yusuf li Minbicê ji dayîk bû 17 çileya 2026 li Tabqa şehîd bû. Bi merasimeke girsê şervanê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê dilbirîn li goristana şehîdan ya bajarê Amûdê hate xwirkirin. Şehîd Ehmed Xido bi nasnav dilbirîn di 18 çileya 2026 de li Dêra Zorê şehîd bibû. Ji bo xwirkirina cenazeyê şehîd xelkê Amûdê bi girseyî herîkîn goristana şehîdan û careke din soza xwe ya dumandina doza şehîdan nû kirin. Li bajarê Hesekê bi armanca piştgiriya YPJ panelek hate li darxistin di panelê de hate gotin divê YPJ weke hêzeke fermî di Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê de
بجه ببم و هر وها مافیجنان ده دستور ده جی ورم سوکر کرن. اف کمبونا جنان ده چارچوبه کامپانیا یا ام همو یپجنه بریوچوم. کسی لور آمده بون دانزانین کو یکنیم پارازنا جن یپجه سمبولا هیس و برخودان نو گوتن به فداکاری و تکوشنا خواه جهانی را نشان دان کو آزادی به اراده بریارداری و باوریا به دوزیت بریخستن کرن. يعني قال لك جاربوا دقولي فصلوا بهذا دركدي هولي إرادة دركدي هولي بفاصل هولي تملك الإرادة وكذا الدستور كي دور راسي يعني حتى وكي كيانك وكي إنسانك لا هاتي ديدل أم آليبو قرد أم نساوي يعني هي بيتر كذا خو كار خباطي خو هي بيتر كون بكر دجي برخداري دجي بدرت جد دجي دحني مجال الجياني دي بيوخ دي هيزك ما دام يكو أهل هزايا هاتي شكلن هاتي أواكرن هلبت أهل هزايا جي دمرهما مثلا لا الاسكريم قام أواكر پشتی امضاکردنا پیمانا 29 چلی قوناقکنو لسوریه دست بکر تایبت دواری انتگراکردنا سازین پرورده ده جبروی که جریبرین پرورده و فیرکردن یه حسه که عدنان بریم لسر مجاری آگاهی دا اوگوت نها پروسیا انتگراکردنا بشا پرورده لسر باسکن اداری و فیرکردنی بریوده چه و دبیجه دسالا خواندنی یا بیده و متریالا که سوریه یا یگرتی لأستا ولات ورداين. نها دوسیایان تگرکرنا ریوبریا پرورده یا حسکی بنا وزارتا پرورده یا سوریه دتینی قاش کرن. هلگل بانگو هرینان هم وقتی پاز دی گلانی ججنا زمانی کردی برسین تکلداری چارنو ساروشا زمانی دای که متریالین جهیرنگ و ناسکرنا باورنامهان ده زیده دبن. دوی درباره ده اجانس آنهای هفپی بینک بریوبری پرورده و فیرکرنه حسکی عدنان بری را چی کر. عدنان بری آنیزمان کو مکانیزمه انتگراسیونه لگوری دو باسکانه. باسکه کم گریدای فوروما متریالی و زمانی ویه. باسکه دنجیه اداریا سازیین پرورده دریوبریا پرورده یا سازومانیا وزارتا پرورده ده. قناغای کمین باوای کی باشوارینی بداوی بو. قناغا دیمی جیا جالی اداری و انتگرکرنا ریوبرین پرورده بو. مگلک ریوبری انتگرکرن. مدست بریوبرین لحریما باشوری حسکی جکر. انتگرکرنا وان ریوبریان بداوی بو و مرچین وان جهاتن داین. عدنان بری دیار کرکو پروسه انتگرکرنی گریدای فوروما متریالان او گوت. ددمین پیش ده بشتی زلالبونا فوروما متریالان ده تو آواهین ریوبرین این بن. هروها عدنان بری دازانین کل سراستا سوریه گلک متریال دهاتن خوندن. بتایبت لحریمین روشلات و واکور. دسالا خوندنه یا بیده دی متریالک سوریه یک گرتیل سراستا سوریه ورداین. جبو تایبت من دیهن هریمان وکی چاواد بندین پیمانا 29 چلی دهاتیه نها خبات لسرتی کرن. پیکانه اب متریال ایسال و سالا بیورن خوندن. خونده کارین پیکاتای عرب دی متریالین سوریه یک گرتی بخوینن. لی پیکاتاین دن وکی پیکاتای کرد دی فرما متریالان و چاوابه دلگوری فرما پجران دیبه. عدنان بری بحثا مجارا ازمونان جیکرو ها گود. تکلداری ازمونان باردم پرپرتوک بو و آستنگین مزن هبون. لی ایسال متباهی ناوندین ازمونان سراستا پارزگه آماده کرنه و دی خبات لگلک هریمان بکرن. بار ازمون تنیل حسکه قامشلوی بون. لی ایسال دیل حسکه قامشلو، شداده، تلکوچر، دیرکو سریکانی آن کل 6 هریمان بن. لأزمون آماده هيد الحسكة قامشلو شداد و سريكاني آن كل 4 هريمان بن. درباري خبات كارين بشا پرورده ده بتايبت این كل دسته پرورده ده خبتن عدنان بريد بيجه لگوری پیمانی تم ماموستيان جي خبات كار لدروي وي بشي نامينه. و هر ماموسته لگوری باورنامه بسپوری و خباتا خوایت سالين بوري ده كار بكه. عدنان بريد آزانين كو انتگركرنا بشا پرورده و فيركرنج آليه اداري ود قوناغا داويده يو گود. ده چند روژین پیش ده امی آلیه اداری بداوی بکن.
لآلیه خوندن و پرورده دمینه. درباره ناولێکردنا دبستانان ده هین تەڤلی هەڤی divê mijarê de hene. Ji lewre ev alî dê were berçavgirtin. Bi hev re em dikarin hemû astengiyên ku em di salên dawî de pêre rûbrûmane derbas bikin. Di cihanekê de ku rojane bi milyonan peyam, vîdeo û naverokên dijîtal têne bilavkirin de hebûna zimanekî di medya dijîtal de tê wateya ew ziman heye û xwe diparêze zimanê Kurdî jî îro ne tenê di televizyon û çapemeniyê de lê di platformên dijîtal de jî têkoşîneka girîng dike da ku cihê xwe bigire. Ji bo gelek ciwanan îro medya dijîtal bûye cihê ku bi zimanê xwe daxive, dibihîse û her wiha daxwazên xwe li ser parve dike. Nûçegahana me ciwana Cuma û hevalê min kamerevan li ser vê yekê geştek li nava cihana dijîtal kirine û raporeke taybet ji bo me amade kirine. Em temaşe bikin ka di torên medya dijîtal de zimanê Kurdî rewşa wî bi çawa ye. Têkoşîna zimanê dayîkê li cîhana dijîtal. Nifşên niha nemînayê berê tenê li hundirê malê zimanê dayîkê bikartînin. Di nava tevnên dijîtal de jî bi zimanê dayîka xwe peyamên xwe didine cîhanê. Ziman Xat Ahmer Kurdistan Xat Ahmer Bi Kurdî baxivin, bi Kurdî aşiq bin, Kurdî bifikirim, Kurdî strana bêjin, Kurd bimir. Herkes zimanê xwe Kurdî bişteğile û zimanê Kurdî rûmeta me ye. Ev vîdyoyên ku di odeyeke biçûk de têne kişandin, digihêjin bi milyonên kesan. Bi sedan ciwanên Kurd hene ku vî xebatî dikin. Yek ji wan jî Birahîm Rihê ye. Gelek ev navarokê vîdyoha da çêtkin, bi zimanê dîtir çêtkirin êm got bera ez newekawabim, ez ê bi zimanê xwe dayîkê baxivim. Dema min dest pê kir, em bêjin gelekî şopîner tune min gelek almînan derî çima ber min zimanê xwe dayîkê ev tişana belav kirin. Bes mizanî bû rojekê ji roja ez ê bandorê li ser kesê qamiş bikim kesê rojava û ez ê bigêm cêgo ez bigêm yanî cêgo di bala min de bû. Elhamdülillah îro rojî rûpelam gelekî mezin çima ji ber ez zimanê xwe Kurdî daxivim ne tenê Kurdê me rojava min derin yê roj helatin yê bakurin yê başûrin ji ber vê yekê jî ez gelekî bi zimanê Kurdî ve ez dixwazim belav bikim û fêrî xelkê fêrî zimanê Kurdî bêtir bikim. Medya dijîtal alîkariya ciwanan dike, ku girêdana wan bi zimanê dayîkê re bihêztir bike. Îcar, dema ku malbateke sax li ser medya dijîtal bi Kurdiya xwe ya resen bi nav û deng be, ew daha bandorê li civakê dike. Mînaka wê jî şîn û hesînan e. Ji ber ku em dixwazin em zimanê xwe pêşkêş bikin, em dixwazin herkes zimanê me bibîne, em dixwazin yanî dinya û alem zanî bi zimanek heye Kurdiye û şandek heye bi Kurdiye yanî em jî hene yanî ne bes gelek Kurdê me hene bi Erebî tişta dibêjin ne bi Kurdî ne bi zimanê xwe yanî mixabin ez ji vî tiştî gelekî adizim. Hinek zimanên ku berê tenê li malan de hatine xaftin, niha li ser milyonê ekranên tevnên dijîtal têne axaftin û belavkirin. Di van salên dawî de bikaranîna telîfonan di destê zarokan de bûye fêrbûnek. Helbet başî û nebaşiyên wê jî hene. Lê neşaşe dema ku zarokek jîr û jêhatî bi zimanê xwe yê resen li ser Instagramê şîret û henekan li zarokan bike. Mîna Evlîna Çavşîn. Ez Kurdî daxivim û kişa ji bavê mir digot çima Evlîn Erebî naxwînim got ez ê zimanê xwe Kurdî biaxivim. Got ez Kurdim ez ê bi zimanê xwe Kurdî biaxivim. Ber zimanê Kurdî hebûna me ye. Zimanê Kurdî zimanê bav û kalê me ye. û mirûpelek ji xwe ser Instagram çêkirî û spirim ez bi Kurdî diştexilim û ji bo kêfa zaroka kişa bê bi Kurdî biaxivim. Mîr Celadet Elî Bedirxan berê gotiye, Ezîzê min, yan xwehênî zimanê xwe bike, yan jî dev ji gotina em Kurdin berde, Kurdbûn bê ziman rêzê nade te. Ji ber wê îro roj li ser tevnên dijîtal bi sedan ciwanên Kurd riya dîmen û axaftinên xwe de parastina nasnameya Kurdî dikin. Komeleya Osman Sabrî li paytexta Sûriyeyê Şamê mehrîcaneke çandî û hunerî li darxist. Mehrîcan bi armanca cejna zimanê Kurdî hate li darxistin.
اف مهریجان جبو تقصکرنا گرینگا زمانی کردی و که بشک بنگهین جناسنامه او چانده هات ارگانیزه کرن. مهریجان به دروشمه زمانی ما مافی می راویه زمانی ما ناسنامه می هات لدار خستن. ده چالکیه ده شانده یک جری و بریا خواسر و برویا مسدی سازین کمبونا جنین زنوبیا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیدی و کردین نشامی آمده بون. ده مهریجان ده اخافتنین چالکیا جالیه خریب حسو و هات پیشکش کرن. ده مهریجان ده گووندین فولکلوری ستران خواندنا هلبستان و مراسیما دابشکرنا خلاتان پیک هات لسر خواندکارین زمان کردی جی خلات هاتن پیشکش کرن. دبيجيرهم بخير هاتف بالبرسياني وسريا ديمقراط بالبرسياني مجلس سوريا ديمقراط بالبرسياني بارتيا يكتيا ديمقراط بيدي بالبرسياني سازين من سبيل اجواكامه وطالبات من شهيدة وقالين ما أم دبيجين هون بخير هاتن هون بخير هاتن بلی نوچامه داویا تکیلداری روژا زمان اوجیج باکوری کردستانیه چالکین پازده گولانی جشن زمانی کردی لگلک باجرین باکوری کردستانی او ترکیه جی دوام کرن ده داخلانی پانل شاهی او گلک چالکیان ده بانگا خودی درکتنا لزمان هاته کرن. کمالیا زمانی کردی زمانگری به بونیا پازده گولانی جشن زمانی کردی لناوندا رحیا باکوری کردستانی داخلانی دام. پارلمانتری دم پارتی عمر اوجلان ده چالکیه ده گوت لدجی هولدان متینگری دوی ام جبو حبون آخوا بپاریزن خودی درکتنا لزمان خودی درکتنا لحبون آخواه جبو وی دوی گلی ما ده هر قادا جانی ده بکردی باخوه هر وکه لوانی جی سمپوزیسیونه که زمانی کردی هبو لور جی روشنبیران گوتن حوجهی به استراتژیه که رادیکال هیا لسرد او آگیری جی پانل او نشاندان استاند آپی هاتل دارخستن به بونیا پازده گولانی لکدکوی استانبولی جی شاهی هاتل لدار خستن و داخواز استاتوی زمانی کردی هاته کرن. گلی کرد زمان خود ناسنامه خود و همون خود آنین گهاندن روژا ایرویه و ایدی ایرو دوی 100 ساله ده دوی امجاره کده ام داخواز گلی می کردستانه گلی می ترکیه دوی لحر داره لحبون خواهی در کبه هبون ناسنامه هبون زمانه هبون گمنا شوپیا سال بوده 1026 سال 21 لیم کرد هیچ داخواز مافی زمان خواهی کرد مخابنت بومه نر بومه تنه وکیم بارگوتی جبو مروواهیه جبو تسلاتاری دنیای توا شرمزاریه که مزنه و که ماسک دمکو نکارین کردان با آوای فیزیکی تک ببن او جار استراتژیه که گلک کرو برفره جبو تنکرنا زمان کردی جبو حلاندنا زمان کردی و جبو چاندا کردی و جبو همو تشتین کردان جهوله راکن استراتژیه که گلکی مزن دانه برخواه باوریا من دیسا جی بهز بو کو زمان کردی تیرا همی زانستان نبتنی قانون تیرا همی زانستان دکه اگر ام لهمی زارن کردی تبگیجن لإعلام و کرماشانه و هیا عفرینه
از باورم زمان کردی وکا دبیجن لفرهنگ اکسفورد گوتنا زمان هشتم جیهانیه از باورم دبیج زمان یکم نه وکا دمارگرژی و تعصب کی دبیجم وکا باوریه کی دبیجم زمان کردی هری زنگین و هری دولمند یا جیهان خنجوای کی پاراستنا زمان کردی نه تنی جرما هشته جنایه هندویم باوایی کی جواکی لی خودی درکبن یعنی اف پیورا جنای جی پیورا میرای جی یعنی به هشکی کولکتیف یعنی به هشکی هفپار دوی ام خودی لنرخیم خوی جواکی در دبیجه سفری دبوی سفری دبی گاری رو روشی نگری ای آقا حقیقا نیت بدی تبال بره ویجب میلبسی أثبت صحنة بدهاتم يكيم السكنة في تبي تري قردالا به تشما أنا يا أكريه مقو هر هذا هيا ويجي جتنا قردالا مقو برا بلكي كسي اشترى نقط بين تل أكريه مقو تل بيترينا بلا حياة شيء هبه مقو حتى إبار ستاند أب من هي ورش ور ستاند أب تماشى بك هر شد بلا ببه لسر زماني خود بي أم حش كتن دخازي خبين زمان جي ونجرن ایرو زمان کردی تاوی کدجیانا میلیونان کسان دا دجی دهزره و دهلده دی ساجیج قدر گشتی پروردهی حقوقی و جیانا فرمی نلجیه دو وقت که نقاش لسر پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک دومن ده سر حکومت ترکیه اردوغان پیام نودان اردوغان دبیجم قناقا هی گلک هستیارا او دوی herkes به برپرسیاری تفگر بکه کرد جی دبیجن و دمی گاوین شیمبر باویجه. اردوغان دوگر خواه جا قازاقستان ده برسوا پرسین روزنامه گرین لگل خوادا. وی تکیلداری پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک گوت. کمیسیون مجلسی لسر بنگاه لحفکرنی نقشریک آمده کریه او دوی اف نقشری به نزیکاتی که چاره سرکر بکه و مریتی. هر وها آنی زمان کو قناقا هی گلک گرینگ او دوی هرکس به برپرسیاری تبگره. سر حکومت ترکیه دیار کرکو ریخستن استخبارات جبو لزدانا پیواجویا چکبردان دخابتن و انقره جه پیواجویا پاش دگاف ناویجه. ده همان دمیده تفگر آزادی کردستان جه لسر پیواجوی رخنین تند لدسلاتی دیگه. تفگر آزادی دبیجه تاوی آخافتن سیاسی حتی نها جه آلین دولت ترکیه و گاوین پراتیکی و قانونی نهاتنا آویتن و پیواجوی هنجی ده آستا گوتنان دمایه. جالیه دم و اردوغان دیسا بانک لهمو پارتیین سیاسی کرکو جبو دستورا بنگهین آنو لحف بکن او گوت دستورا بنگهین آنو ایدی نلوکسه پیدویه که مجبوریه. بردفکا کمیته تکلین در ویا کجاری روزرین کمانگری درباره زخت او زورداریا لسر جنین ل ایران او تکوشینا لدجوی آخوی روزرین کمانگری دا زانینکو ایران ننو لواز بویه اف لوازی جپشتی برخوادان جن جیان آزادی و چه بویه. روزرین کمانگری دیار کرکو رژیما هر کود برخوادانی که مزند به زختا خواه زیده دی که او گوت اف سیاست بر بمرنی و دچه. گل ریاکی دبینه او لدیشوی تدکوشه هر وها گل لور ریخستن کریه دناوبرا جواکان ده یکی تیچه بویه. به گوتناوی رژیم ایرانی نها ده نبونا سیاست خود دفاتس او ایدی نکاره تشتکی هلبرینه. بردفک کمیته تکلین در ویا کجاری داویه ده جی به بیرخست کو او جبو ایرانه که دموکراتیک تدکوشن. شرط هني أبني نكو إلا أبدو الدولة ورنقارشيها هذا شري أساسية كو كمرة إسلامي في يعني دايما مشاهدين شر لامبر جواكي بويا أم دبي في بيرنكن قالك جارو صحيح دما مجرد الشرطين الخاندن تاني أف شر بدو دولتنا تبع سنور داردمينه يا هزن دو دولت تنا مذكرن إشتاف دولة وكا زل هزن جهاني بن أنجي وكا دولة الناف حريمي دبن فقط لفر هزكي برجرينج هيا أفجي جواك دناف دولة عند المادام أف حساب جبو جواك نايكرن يريش بردوام لسر جواك تكرن أصلا دبي في مساجي جوانا رب ورقتنكو وجود دماكو ويريش اللي همبر جواك دس بكر وزعيفو نكو لهمبر لإنجامة يريش عند الدولة لهمبر حبدو جبر ده أنجام ده أجر أو دولة براستي لجور
جواکی با پیوستین جواکی همو پیک مانیا با همو هزه خوب جواکی خو رفاهیات وی و همو تشتوی پیک مانیا با روشاوی او خرام ندبو ایران پشت جنجیان آزادی لاواز کرد يعني بسرهلدان انكو دهندر ده تشيبو ايران لاواز کرد جبر ادين ملت مسافه کی پرمزن دنابر جواک و دولت ده تشيبو اف پر گرینگت خوازم دی اما جبل گودنا جوی کمارا اسلامی را بیچاقه و ایران ضعیف کتیه هر کوچو شر بره بر هر کوچو شر زیاده تر کر سانکی بره برنا وی شره دکاره مثلا خو به هز نشاب ده نوسایا چند سال داویدا هم دیپلماسی خوی روجاوا روج هلات ناوینی هر هودا به وی شوازه لرقه بسدان کارکرین پاکجه جبر ندانا موچاند جه سیمه هم و کتنه گروه دیسا لوی باجاری نرازی بونین و خواپیشاندانین لدش هلوشاندنا به هزاران مالان دوام دیگه. لرقه بسدان کارکرین پاکجه جه سیمه هم و موچین خواه ورنگرتنه. وی سبه او کارکر داکتن قادان و چراکی دارخستن. کارکران ده چراکیان ده گروه راگهاندن و داخوازا موچه و باشکرنا روشا دباره کرن. پنج گولان جی کارمندین سازیا آویا رقه جبر به همان صدمی کتبون گرویم. دی سال همان باجری بریار هلوشاندنا به هزاران مالان راستی نرازبونه که مزنتیم. ولاتیان حکمتا دمکی تاانبار کرن که به دست خستنا وی بریاره کجبریا به زوری هزاران مالباتان دخوازن پیگ بینن. رای دارین حکمتا دمکی به هنجتا که آواهی لسر ارد دولتی خاطنه چه کرن اف بریار درخست بوم. محصين اللي محصيننا الآن هم 3175 بيت والعدد بازدياد لسه ما كملوا محصاه. هاي للهدم ناقشناهم ليش؟ قال الأرض زراعية وأنت غيرت صفتها سويتها سكنية. طيب أنا سويتها صفة غيرت صفتها الرقة بأكملها 80% حيش المنطقة اللي داخل السور الباقي كلها كانت أراضي زراعية. والحكومات البائدة سابقا نزلت مخططات تنظيمية ووسعت البلد. ليش احنا بدهم يزيلونا؟ ايش قال اللي ردوا رئيس البلدية؟ يقول لي احنا جايبين شركات استثمار بدنا نسويها جمعيات. اذا احنا معمرين وجاي تمنعنا ليش انت تجيب جمعيات وتريد تعمر بارضنا؟ معناته انت تريد تضر الناس وگرا چتین داعشیا لناوا حرمین دیرازوری و رقا و حرمین که حکمتا دمکیا شامل بجه بونده جاره کدن زندی بویا جدیمنه که کل گندوارین روشتات دیرازوری حاتنه کشاندن جی چتین داعشی خویادکن. جدیمنین کل سرمدیا دیجیتال بلاو بونه خبونه چتین داعشی لگندوارین دیرازوری دیاردبه. ده دیمنان ده دیارد بکو هجماره که چتین داعشی لموتورسیکلیتان سوار بونه او آلین چتین داعشی هلدانه. هجای ببرخستنیه که اندامه که کومین وزارت پاراستن یا حکمتا دمکیا سوریه یه بناوی عامر ابراهیم الشلاش ده گلانه ده ایرشا چتین داعشی ده لنیزی باجرو که زباری یه دیرازوری هات بکشتن. بری بینرین هجما دم قلا داعش کرن به داعش دوام بکن دیرشه که هفبشا نیجریه و دولت نیبوین آمریکای ده برپرس داعش دریزا دوامین ده هات کشتن سروک آمریکای دونالد ترامپ را گاند کو یه هاتی کشتن ابو بلال المنوکیه. سروک آمریکای دونالد ترامپ مرنا ابو بلال المنوکی کو وکی دوامین فرماندار چتین داعش تی حساباندن را گاند. اپراسیون لحوزه گولا چاده به هولدانه که هفبشا ارتشا نیجریه و آهیزین آمریکای پیک هات. سروک نیجریه دبیجه ایرش به سرکفتی پیک هاتیه. ترامپ المنوکی وکی یک جه تروریستین هری چالاکین لجیهانی بناف کرد. آمریکای بری سروک کمی وکه تروریست جیهانی اعلان کرده بوم. لگوری رایداران المنوکی برپرس داعشی لافریقای بوم. تیگوتن وی دی ایرشین بوکو حرام و دولتین روش آوای آفریقای ده رولا که سرکه لیستیه. ارتشا نیجریه دیار کرد که اپراسیون به سایا پاروکرنا استخبارات یا نویا که به آمریکای را پیش کتیه گنگاز بویه. ناو المنوکی هر وها به ایرشا
دوبچای یا 2018 آبیتری 100 خواندکارین کچ هاتبون رواندن ده جی درباز دبو. تی گوتن پشتی کشتنا سروکی داعش ابوبکر بغداد یا 2019 اف یک جی دربک هری خورتیه لسرچتین داعش هاتیه خستنه. نیجریه او دولتین یک بوین آمریکای راگاندن کو اوی هفکاریا خویا لدجی تروریزمی زیده تر بکن. سرک وزیر حکومت عراق علی زیدی پشتی دست به کار کر و شونده ده پیام خویا یکم ده سوزا چهار سرکرنا پر آلی دا وی دست نشان کر کو گندلی بویا آستنگی که مزن لپیشا پیشکتنا عراقی. سرک وزیر حکومت نویا عراق علی زیدی پشتی فرمی دست به ارک خواه کر پیام دام. زیدی گوت عراق جمج و بکریزه که آبوری او کم بونا خدمت گذاری را رو برویه تاویکو ولاتی خودی چافکانیه که آبوریا مزنه. وی دیار کر که حکومت دل سر آوا کرنا آبوریا که بهیس و جور بجور بخبته دا کتنی پشتا خواه نده سر دهاتا نفتیم. هر وها گوت گندلی بویا آستنگیه که مزن لپیشیا پیشکتنا ولید او حکومت دی لدشی ویتی بکوشه. زیدی آنی زمان کو آرمانجا سرکه بریا پروژین پیشخستنا درفتین کار جبو جوانان او کم کرنا ریجا بیکاریه. آگربستا ده نابرا اسرائیل و لبنان ده هاتیه دریش کرن لی بمباردمان لسر خاکا لبنان جیران نوستیایه نواندکن این حزب الله لباشور لبنانی بون آرمانجا ایریشان ده همان دمیده لیدره که پایا بلند ای باس که لشکری حماسی ده نوا غزای هاتا کشتن. آگربستا ده نابرا اسرائیل و لبنان ده جاره که دن ها دریش کرن. لیل سر عردجی دنگی توپ و شر بداوی نبویا. پشتی هفدیتنین بناویان کاریا امریکایی. آگربستا دناورا هر دو ولاتان دا حتا داویا حزیرانی هاتیه دریش کرن. لیبل تنه چند دمجمیران پشتی بریاری. ارتشا اسرائیلی ایریش نوین آسیمانی لباشور لبنان دست بکر. ارتشا اسرائیلی را گاند کو ناوندین بناسازیا حزب الله هاتن آرمانج کرن. آژانسا نوچیان لبنانی را گاند کو هریکیم 5 گوند هاتنه بمب باران کرن. بریا ایریشان ارتشا اسرائیل بانگ لسیویلین کو لگوندین در دورا سیدا و نباتیا دمینن کرکو درکوین. گلک سجمالین خود درکتن و بری خودان بیروت و سیدایی. دیریش کدن آدهده. بارگه کمیته تندرستی یا اسلامی یا گریدای حزب الله هات آرمانج کرن. وزارت تندرستی یا لبنان را گاند کو 6 کس دناو دا پرسونالین بجیشکی جی هاتنه کشتن. حکومت اسرائیل ادعا دکه کو حزب الله آگربست بن پیکریا. حزب الله هر چند بشداری دانستاندن فرمی نبجی ایریشن خل هرمی دومینا. لبنان جاداری و دبن ایریشن گرانده یا. لگوری رایداران حتی اینها ده ایریشن اسرائیل ده زیده دری 2900 کس مرنا. هروها لخط غزة جی ایریش هبون. ارتش اسرائیل مرنا عز الدین الحداد سروکی لیواین عز الدین القاسم ی باس کی چکداری حماسی را کاند. اسرائیل حداد وکی یک جپلان کرن ایریشن حتی جوت مه دست نشان کربو. چافکانین حماسی جی مرنا حداد ده ایریشه که ده پشت راست کرن. ده ایریشا لسر آباهیه که پیک هاتی ده هات را گاندل کجن او کچا حداد جی مرنا. بینگا و هیوا سورا
کورد یا بلافکرنا آلیکاری لمالبات حوجدار دوام دکه ایرو هیوا سورا کورد به پلانا 7000 پاکت خوراک لمالبات حوجدار بلاف بکه لحسکی بوم. هیوا سورا کورد به هفکاریا هیوا سورا کردستان آلیکاری بلاف کرن. اندامین هیوا سورا کورد دیار کرن کو و 7000 پاکت خوراک لمالبات حوجدار ورا بلاف کرن. هر وقت دستشان کنن کو نتنی لحسکی ده لهرمین دنیان روشاوی کردستان جی 25,000 پاکت خوراک لمالبات حوجدار بلاف بکن. بری بینرین هجام لوردگیشین داوی بلتنا خود بجین حتی صبح جاره کردیم بین پیشیا و ببینندنا با خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.